analingo moyo wa kinyutu hiyama la kinyutu lambo yalane unyoso da minda chapitre ya hindi. Chapitre ya hindi atunyea kinye ya nyake fula puisque atuchembe akada David Livingstone aki anglais akachule ku tunduka utulakawita kavati Stanley. Mais David Livingstone kumunga la role wa ukefula lungeluka kisoka Congo uhongi olongwa kawita kavati Stanley. Doso damomulanga sugere dalanga tate teketa daminda olongo ne Stanley akinde nganda akanda kumi wa kumbu yande ya wiki ngako mbishula okeda suta choka ngako maka source pololo lambushir. Bon, là so di manganyo te keneki ya maka Stanley kuomboto la lokombola Stanley. Hale kana la kasule ko shombele ka Stanley. Mais quand le français de Mihalo hoda comment Choko Kambo prononcer Stanley, je crois ayunga Stanley puisque comme la L a Y. Stanley akomboto lo kombola Stanley. Inde akandongilane olongoko akotolane lo village kemotika chichelane lo Galles là en Angleterre le kombola kito de big on se malo certificat de naissance ka kinde malo Saint-Hilary lo église o mochwa chichewa kila ndako to le 18 janvier 1841 akoto ngondo katondo shidi komila inanei ononyiwa kinunu kame nanei la kumi anei lo toy lo kombola kando tola lo aki John Roland's Bastard et l'anglais John Roland eko lo kombo Bastard eko otolele bu ke malache eko onalele he yamashe ko oso aki lo kombola kawosha male chende kapami dikambo nyango akila anatanu nyango akinumba kawoke akila anatanu anakwa atanu che kumbe ya mashewo wakahembe nyanga sale forda nyanga akakoke munga she John Roland Bastard waka sugere atwa sato waki mamake kwa kita akeawo lo la makayo toka John Roland aki olongo mochi wakaita kone John Roland akavula delirium tremens et l'on est l'Angleterre avocat mochi wakachukama ne aka trisheka ali lotetela bivaka trisheka wadende lo komblande aki James Vaughan Horn la otola sato vate nyango John Roland akatomba kala jongo mochi la Londres tu lele vokombe ya lo kombande nyango John Roland lo kombolande laki Betty Parry aki numbaka lo kolo numbaka o kefula lo Wales kakachoka malo Wales polo la Londres kolama kando te John Roland wambo wosha lo komboloko nde deja akila na tana to hende avant ka John Roland akiwa paka wa loki numbake ko alors ndako akasale akongi gêné alors John Roland eke ana kondenda wo kuminya demba kutachi ki John Roland la grand-père kakinde ko grand-père kakinde akafutaka atwa mochwa lo mamulako yemadi kuta damendaka John Roland Bastard et peu après lo kongo diko chende kapa mikeko amboyovo laso John Roland eke no nyilitano chali samalo lama kavu chende kapa mikeko lono nyuwa kinu kame nani la kumye sambele
la kunyane ile sambele wane walongelo keko botrike onela kabula makala kwa shaka falanga dambulama botone no to chulanga to Kenya di holidimo te tambo wemba chalo prison kele kaki orphelina waki prison lo kombola orphelina waki prison wakanda chu kele no nyesa malo aki Saint Asaph Union Workhouse aki prison kola ne lo Wells aki pendant époque wa Victorian. Alors nde chikalale kolo prison keko quand il avait la makano kuma la enloni di komi le hende la di kolo di mochi ko vombele le otuana ka dirige ka prison e vombe nya wo moto moche madi e divo yeme dima itale divo do tale le dima wembe akom wo moto ko ate bu halowe e ko o na ka dirige ka prison botete ko di kambra oki ona ko heye nyango osomba kanda yoshila kone okumba kinyango nda epi mbalaka ko ke komelo kande bena tokeko mama ke kwa ka injo depose njo chika ana hindi akina hindi wakando hotelu ndumbatu lo prison keko la mbele okondo wa John Roland Bastard utwe luka kinde polo leno nyidi kumi le hindi lane l'Angleterre la makanda yokoma ayale no nyidi kumi le tanu ndenjo tomba malo prison la koko ndendawo konde mimo malane chalo Liverpool malo Wales chalo malo pays ka gale chalo Liverpool e kolo côte ka l'ouest konde kumalo Liverpool akayange chikalala wa atwa mochi wa kutoka la kumbuka kinde me lo shisho ndeko akovya tombe malulo kanu la na wakenda lo kanu loko waka violeka sexuellement alors ndoko to la lo kumbo to la kayenge chikala ande ndoko to ila kalangone no ayoto lolodu keto jaselande la so oncle ka kindotoi mbaka wuto kone no we lena la leche we njalane kwe njosa nyama kwe la puisque oncle akinda akasunja kanyama kwe salawa livraison ko atasali wa livraison lone la yeno nye ko dikomile tano ndetete mala kambaka mbaka ndayo kumaka njo sala livraison lo mochi chwa tu kimodango da kasomba tu lo batu o mochi wakaima malo Amerike batu ako lo kumbola ki o laki Windermere la so o la makanda sali ambo sholongo ko nyama kolongo ko ndandate eske wena ngaka choba to do shiro mochi mbotola shuko choba to la so manda yo kakatela ko done no ndayo ayu chandi ila so lo ononyiwa kinunu kamenani la 15 la d'Ivoire mbaka nda 10 la Amerike wakachu wakilashi bingu shamalo lo watoko mbaka nda 10 les États-Unis la makanda 10 les États-Unis akakite directement lo New Orleans haleye New Orleans lo tetela nyukimwe la so mbakanda tate lo seno lo yoyo heye kumbuka kende kumunga ndoko akumboleko akatala laka lo mfudu mochi ya kihwe ya ngango yakawa sala kadango wa industry akatala laka lo mfudu njo la makanda komileko atala leleko kumbe ya maololo nde piske o kondwande wa malo itelo kakinde ko kondwele lo nyangwe fula kanji ke fula ukona ngona la paka ngaso konde tate kadimola lo kombo la tondo la kanda yange kadimola atuwa wele J Rowling ko kundeko nangaleko konjo koma John Rollins kondenjo koma ato wawele
moli la so nyanga ko wachewa kimeye malu kumbwa ande laki ande mane l'Angleterre ko akahembe to Morlek akahembe to Morland et puis les komelo ko ndenjo langa timbo la so lambi lo kumbwa me ko Morton Henry Morton en anglais Henry Morton lo teketa wa se France hila so bakanda yutete malakamba ko olongo mocho akakamba ka lo coton lo kombola kindela ki mesi Stanley la wa adende vonjo langa ko vonjo wo sone ongo ko okambi waki wo akakamba kalawo alors nde kamba wo yema ko wada ki papa ke ko mvo ko tondo kande mvo konde voko mbotona konde mbite John mbite Henry Morton ate ongo nala dimena zamba ko chokole ko mama ke kumvo lama kavu mama ke ko omendambe na dikambo dota chi mama ke ko papa ke ko ndanda wonyoso mishoko mbotona we aya wembo salo kumbula kimi papa ke ko lokumbwa ndira ki Stanley dos sada kanda yo saka lokumbula ki papa ke ko kondenjo koma Henry Morton Stanley u hatta sula na Angleterre ko lokumbula famille ko famille kande nde ko mbotoli États-Unis famille kande la na Angleterre ndoko to la kiyeshe nyangwa ke ya malokumba nde Betty koko voko mbena nato ila sombakanda yo saka lukumbola ki papa keko la Stanley la so lono nyiwa papa keko akavulo no nyiwa kinunu kamena ni la kumya sama loloto kinunu kamena ni la kumya sama lolo hende konde toto no la so tate sala kisoda konde mboto lo mungwa o salai konde mboto chalo bataillon ka kindeka ki wakawaita kone bataillon kawa Arkansas Volunteers la so makana yochoka chalo tadalo shilo lekolo Tennessee wakalota dawolo wefula puisque wakilo a guerre civile tada tondo dakalo Henry Morton Stanley wakawonde la sola makawa wonde wamboto woja lo kanulo mochi la prisonnier de guerre la kawita kavate typhus ridden le Chicago alors andake donne dande tombolo kanu prendre changer ka konde batone no lambo hanjo soutene tant de oida momolo hanjo loleko diminanga ka poto lo de keda kinyuke ndo contre wane wa momolo shaka la sondaka yo akoyo kakando dysenterie la makinde lo kanuloko la so mbakanda yo changer ka lo même ononya koto yo 1862 ononya kinu kamenani na kumya sama lolehe konde njo tolo armée wa Union Navy régime waki frigate Minnesota ila somba kinde ato otoi ndako omochila tuwaki kieme fula dando talo aho loeke akwe hindi kunde to bombarde armée wanaka wakawa entraîner katondo oko osomba ki tada da tondo da kandalo alors lo 1865 ononywa kinu kamenani na kumya sama litan nde deserte nde mimo ati anjula nga da monga sodato ko ndati onge journaliste la so no nyonso la enonyekina akahembe awuye fula anjo kahemo akachuchalo Turquie chalo Turquie puisque nyonso wakayanga kawa journaliste la mele wa anglais wakalo katada wolo le kula wa esclave wa wolo end wana wa la so tadele hiyama
wakalanga katu wana wakuka choko to funda me paka soda na kalotamba kuka chola sécurité mba yeya wo ha choka hatunga la pa davo funda kuka loya ko laso olongo mochi la makandile ko lo Turquie olongo mochi wakasalaka wa journal le ko les États-Unis Gordon Bennett lo komande ko James Gordon Bennett akacha ko akanda fundaka aki New York Herald lo New York Herald keko ko denjosa John Morton Stanley one kelonge otela yondo toma John Morton Stanley aka corrompe otela kalongola kawa telegraphe check naka ndambo toma telegraphe kande qui te la tondo qui konge publié là so kele kawe nyone no ndemba sala akambo oso makita telo ndaki paka wa kosamishiko là so bakando oto ndinjonga journaliste keko chachalo Turquie nde kalula akayo komale Egypte kondembijase ku tate mendato menda ashano okondo akwaka tate kwa shwe nilo ashane menda la o mende le koko yake ko vanjo otone otomochila mal Angleterre le commandera Dr. David Livingstone akachwe ko tayange paka kokonjo ndo koleya las David Livingstone lo ononyo kino nukame kamenani na kumia samalo la samalo akachulo voyage ka kinde ka hende dande toyanga lende le kokonjo ya okedi wanil tetele Livingstone ndaki docteur laso ndaka tayanga ka atayange wa mineral wa dango daki suda vuela opol da vuela so polondelo ne wa diamant wa or wa colt dangondo cheda kiko munga kalane puisque shinjo we découvre kanga yema chiche ya ketela Afrique e ko di kambada o keflone no utambo découvre engokemo la somba kanda ta choka oneno ke to yangi da découvrir quelque chose diamant déjà mbonga ka découvert l'Afrique du Sud l'on ni wakinu kame kamenani la kumis asamalo le sambele et 20 ans après bakawayu découvrir bakawayu sholaka or et hale kana tsote ko la or l'autre était admis hale le kombola l'autre était la da diamant hale le kombola la or l'autre était là ko l'on ni wakinu kame kamenani la kumis samalo la diva James Gordon keko kamala anglais kamala États-Unis kakanga journal enjo eko akoto la kolo la mamba puisque ndaka akataka paka kumu ya malata la so ndaka yanga kapake kondo kwa kashi wane wache kondo wa kashi wate kondo wata kila akachi wake ndio wasumba me kila konja falang polo ndelo kene kateketa sula ne l'Angleterre nakuto ambonga la shock wa ambote di kambodi moko to ambonga la shock ay kote Gordon Bennett eko koto ambo chiba zambi Gordon Bennett to ko dimona lokombola kolo la ngaso polo ndelo kene naka wanewile l'Angleterre wanewe culture anglais wembe akone Gordon Bennett eko lokombola wole fula lokombola kolo lele l'anglais naka wamboko dimola Gordon Bennett watu ambo shoke uto elo laso mbakando Gordon Bennett njowele oneno laso pakadimiko toma choka to yange David Livingstone puisque iko kondo mochi wakukambisha falange fula ato chela anja woto ndo vate ndaka chwambo chweno nyikambi kuhia maleni indi oto chela yu woshula laso ayu ungo kondo ukiwa yu wosumba akachako kuvomunga falanga laso mbaka yutuma maka John Morton Stanley dacho datoyanga David Livingstone kula maka wayange mbutuma dachoyanga David Livingstone atola Angleterre la ne kumunga la ongeni fula puisque nde deja oteketa nde oteketa kala yima oteketa ilu kumala Amerique
kubo hawokana puisque waki wa tada civil voma kunje indépendance waki voma l'Amérique ala so wa anglais waki domina anja woto ndo che vomba kaleke wolo anja woto ndo che la so anglais bakaleke wolo lo shisho la so voko nangada one vate ndeke ma otolala kaso wa shiki me konen no ndeko anglais d'abord ndako to male numba ko to malo pays kagal hakoke ayonga ke mololo dande totana to découvrir totana un anglais un docteur anglais nde ko lo shisho atawele ukone wengo diwa woyama wolo hayengola ata tongela la lukombola wolo lo mengola lashi kone hakoke mbotoma dande to découvrir onaso la katote docteur la mal anglais te adikila d'anglais ndeke ma adikila totalement d'anglais alors wakayo toma mbakanda chu ndakayo ne kala kolono nywa kinunu kame kamenani na kumesa mbele lotoi akachula foka kindika kandila kakandile kanda toma akachula sécurité kakindwa kila bonge akila interprète otoi akila utulakato kateka ndo akila utulakata wenya kambuka me utuko akayembaka drapeau da mali États-Unis la akachula tuweya mbetalashi wa kenja wa explorateur ehende wa mala Angleterre osomba kilo kendola kandachu kokolote mande nde akatacho kande kunanga to yanga Livingstone ndaka to yango no ndanga cho twenda male nili utate nili leko la ashi wane wakando kone no fleuve kaki sukalo Congo tomba kalo west nde anga chokela to yange uhate nyanya malo este polo lu west kila to komeleko baso nde wako to melo misio kina mendaki lo temande da chadi kambodi kina la so mbakanda chu mbakanda tutate o kondoso mbaka kome ngaso mbaka kome John Morton Stanley ou bien nayo langa mbita lo kumbola kinde la malakando tamalo la John Roland Bastard ngaso mbakanda kome lango lo l'Afrique nde akioto la kataka kashifula vombe yako neno kondo ande la merinda ko toli ako samale Gordon Bennett da publier kumu ya kashi da vosumba kachiko kunja falanga awi akanda taka aki awi anja dia efula oso a découvrir wuhombe na histoire we yoyo okwa kamanyote awe na kwa tote kwa tunde la unyosha jembetelo ndate no arabe hawo chanje kindoko ponjo puisque vo weko race mochiwele mixed tonde komalango la Afrique kate ano wa shesu anakoto mal Angleterre wakachu to sala pèlerinage wakachu donc tout jasse là que les États-Unis et puis we kondo des États-Unis là na que États-Unis wambolo la to akai mal Angleterre wambolo da ketenjo est-ce que ayoko katoshimba shonja anjolo da Afrique et puis Dr. Livingstone akoto la kaya kichefula Stanley akanda komela makanda wenyi Stanley ndokoto la kenyi la konge témoignage mais là makanda yofunda akacha neno lenja aventure de mimba kenyi derrière la komangana ko de mimbena ko de mimbote Dr. Livingstone je présume donc damenyone ndeko wolo ekoto la katayanga ka awoichela wolo oseka ande wa na dikenda omochi lokumba ande Katie Go Robert lakanda tomeka mikande ku mala Afrika wakawi akanda tachaka ku hakanda todge yakasha ku kumbo ya shia ya lo fleuve ato akanena ka lama akanda yo kalola kakatia ambo chukama ndaka yo shaka conférence kemola na lo Manchester
kakanda akalombone kati awosha kachande che mikanda ande che wakando ufundi kati memba mikanda ndaki lo hotel kati koma l'hotel oneno nyowote da lakmbo ya la le kolo memi danjo kalo ya mikanda ande che wakanda tome John Morton ate no hakite achike kanti ate hachike ndaka chula hakachaso John Morton la makawo wa abusé sexuellement langu kona dikenda c'est clair wakatone no wako traumatisé tellement que wako abusé ndeko nanga wa matu halanga ka intimité ka mongala wo moto kanga yema chiche ndaka sha exemple mochinde ndame la makanda tateta sha makalanja la kola makanda komere États-Unis ndembi shamalanja voto shamalolo dulo mochila la ki huwe ngango nde la on a dikendo mo la kanda kanaka on est qu'on a pas mis le combo la Dick Cheney et puis Dick Cheney nde njue la penjungane hawosuka na kavombi bishamaka lo kwen voyende on est lo kwelene kondenja atenjende Dick Cheney ngane ate ko meni ngane ko dimite kanande ko atumere hielo tolo konde ndanda oh la toyala lambeya ondowe ko womoto ko la penjuke ko votomba ko la kandachu Dick Hinton ko kalola c'est-à-dire que Dick Hinton aka changer le combat ande ndenja ita le combat na pami dandenja la mandenda mais akona womoto mais Stanley à côté la cache fula. On est pas qu'à partir katondo puisque Stanley ko connecté la Léopold wolo fula ndo aki instrument wa ke fula da wotwelo wa ato longelo ka kiso la so la yo nyolembechi la yo ta okondo wa yaye ayonga mixte kan Stanley John Morton Stanley kana John Roland basta da lo kombo chela lango otombele ko la yo nyote ngande wakanda yo komaka danjo ya la Leopold nganda kanda yo komaka njo ekwa konde fula halo toleso unyoso la yo anyo shawa klu mais la yo teketa nyoto le sakaheya